Moraiwense nigagendrete asiritugura kabiri igeikaro ky'abawaziri na boigo ababunge kurua sensemo ya Kenya Kwanza asirikaro kyabwekira n'ubitkuria rero n'abagavana ase boigo abonjoria kurua se ensemo ya Ogembo anene mono balobwate chiba babeire bakwemurunganeria okomente kagwe license bakona chayuna yande na manga gendrete mensito ya Kenya lituko lya rero lituko Jumaine lituko chitariki emerongo ebere omwaka o 2022 mutienyi okabere na manga gendrete ase ege kagetire tambe ngo bingo manyana ya biga gwate ko rwake CHINSA cia mambi kwikira abono mugaso sigo to basagosuka Terane nkoro kwa job MAANGI no toka batokubwa terane yare linde kwa na kichibichechi boigo na Mario ginko ikirare asente boikirani yakoro kwa Abigael Nyanchama na boigo oyo kwa na kinga kumanyore amangana gwetera ase umono imanyere yakoro kwa LYDIA MOSE ase ngo kwenyolinga na bokanda gotubwati gwetera senchera yo mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News na gwetera ase mtandao www.ndizitv.net ama yeni gotoka chaka kurwa se county ya Kisii ase bakora unomo Nyakirogo wabanyene bechi ba ime yensemo ya gucha nigo babere bako imurunganeria ekerengo ekenene yechi license bako babako na chakorwa ase serikali ase babere bako saba omo governor we county ya Kisii egoswana nagati elinda kwene kinga abanyene bechi ba na bonchirelia ase echire yone town ye municipality yo kwene kinga mbali kogenda guchandika naende nkonyora bale chinga kichinyororo ekera bakora obonchirelia bwabo ase municipality ya county government kurumaiga kasugumana ngora lakini obuji ntu ayeto ekatokera wana kirasi katika bera na ntu arodenga amangana lesesi we have done a lot of public participation as a county ito from the sub county level so we believe nga iyo gende kingirato go tumono especially sekero financial act yego chikubekwa mugabano ito oyo ito mito simbarati so wanja kwa gyando kuzigeda out of your leadership to liyerelia mangana a financial act to atevete from the beginning to wa mangana ko amalgamated races not even 101 races like now we are being more than 7 races this is sub county taji kolenga libinde byao yuko nakobeka chi injunction ya court karo to arure birero watamago watotete kiagera no to koragira ko chirese siye twasabire chire igoro mono nabo igona inde ebiashara bito toko igora stinga kichingi twari ko request yo mito simbarati uyoro mugabano ito ande one on one na serikali kya twarenga ngo torikogosu na magana y'ireses barakwana na serikali irinde baratwana no mwaka yomo tokunya kwibanga because kuruga ya stokwa na korungucha iyere a new municipality ndora cyaka guya just bintu bito torenga kitoko ekuro nchinde nigobone yabirege kurwego guchiase abaengi nabonia bamarwa atanchiri ime yense itwa Kenya kunamba tkwirerwa egetambokerio egetindia nigakwanwa chingaki abanyanyimbo babako nabi chindicha chiribu IBERE ime ye county ya Kiambu kakwenekia inganeye nigo mu county commander w'abanyanyimbo ase county ya Kiambu Michael Mushiri abagate babuna azigosaba okobwaterana egati yaba menyibe county yunaboigo abanyanyimbo n'abachifu linde kwane kinga ngukora balesegiya sate banga esegimba tikoyegendera gwikiranga bakolire akwanigwa naboigo okoroswa kwamarwa atanchiri ime yensemo eyo ni wiki mbili peke yake tumekuwa na watu 52 wale ambao wanasafirisha ama wanahusika na maneno ya chang'aa watu 23 wameshikwa. Wale ambao wanatumia moratina pombe ya kienyeji ambao labda ni sumu, jana ni sumu. Kwa jumla inakuwa ni watu 52. Hakika tumeona hata maafa, watu wanaaga baada ya kutumia hizi pombe haramu ambazo ni sumu kabisa. Watu wataendelea kushikwa, nobody is above the law. Yule ambaye anahusika na haya maneno tunahakikishia ya kwamba tutafanya tuwezavyo tuone ya kwamba tumeangamiza haya mambo katika hii kaunti.
hii ni kitu ambayo tutapigana nayo tuwezavyo. Manake 800 liters hiyo itaonekana ya kwamba ni commercial, ni kitu ya kuuza. Sasa hiyo zile traditional, hii si maneno ya sherehe, na ni vita ambayo tumeanzisha, ni vita ambayo tutaendelea nayo, na hakika lazima abanyanyimbo niko bagendrete okora obotuki maega y'abantu babere gusiria amagimabo ase ensemo ya makutano meru noyo mogoutia amakweri ase bali gwaka erangi ase inyumba eyemo engana yabiri gotigera abantu abange no gukumya konene no goichana ase ngencho yogo siria abamate babo ase bono gusaba kwabere gokurwa gokia se kibundi kobeka bosio okoligereria obosera bwabo anene monekero bakora emeremo yabo anemona sokobeka chianga chingi ya kigwenerete ekirabe chikobatanga konyora emibaso kanenga bina boigo kubatanga konyora chingoma tintindi ekero babiri bakonyora emibaso kano ekero bagendrete ase emeremo yabo ande onsi kera lituko lya wiki. Hao watu kweli wanakufa kiunyama kwa sababu hata ile kitu walikuwa wanakanyanga hapo bila ilikuwa inafungwa mbaya. Ndio watu hao walikufa na wana kofia ile ya kufanya kazi na kamba, hakuna kamba ya kusifunga, kwa hivyo walikufa kiolela. Inaweza kuwa the machine was 40 na tungetaka hiyo maneno ifanywe vizuri na serikali yetu. Tunajua DCI is able, tunajua the OCPD wetu, the county commander is able, na watatupea report tukiwa wakaaji wa hapa Meru Makutano. So it was an unfortunate incident ambayo haikutarajiwa, na my appeal to those who are doing construction to be very careful and take safety of the workers very seriously to avoid such an incident which occurred today. Abaminyoki koruase county ya Nandi niko babakora etaro 1 kilomita ISANO kuna enchira emo yuko inyora Kelvin Kiptumo yuwa bagausiria wemabuaye gwetera asomo kwasokano aboigo ogosira komo minyoki Henry Rono ase amatuko abwangaiga bakora una Paris Chelsea mborokia ogoichana anene mono ase ogosiria abaminyoki abukonyora babeire anene mono babiri bakoretera ense icho elieta ligia sabano babiri agosabanga enka yabo ebege konyora okoremigwa nabo igo ogosemwa nabo igo aseba bagotuma amagomba abo nagwesabira enka yabo anene mono azibatara chinsemo ababogoreti emesuma na kwene kinga babere bako bayinyora asenchera engikerano. Hero that we celebrated just a few days ago, that he had really flown the flag of Kenya very high and was such a role model. We are praying that this will be the last tragic loss of such a noble person. Abakoli emeremo abamenyi nabonchereria kuruase omubaga ongata barakoigi guitembe nabo igonti maru egotoka ime ya Migori nigo bagendrete kwe murunganeria okuburwa kuburendi emayiga y'abantu abange gosagano nabande gosiria amagimabo ase amatuko abwango yobono niko babere bagosaba eserekali goswana nagati eline kwene kinga obole ndingoti ngobole ensemeyo elinde banyole kinga kichinyororo okora emeremo yabo yakera irituko anene mono asaba mubako musaba Raymond Omoro yoro mulikyo mutambe asebizare oburendi okorua ansensemeyo kwene kinga obwene bwabo nkuri elibole nabo igo oburendi ngotingi wabole ase ensemo eyo. Security has become a problem, has become a very serious problem that calls upon an intervention. A week ago, a number of our guys were injured here. 2 people were killed. Several were injured who are nursing injuries. Paka saa hii hakuna maskari wote waliletwa Gwitembe. Tumekuwa huko leo, siku ya leo hatujaona maskari, bado kuna tension kubwa sana pale Gwitembe Angata. Tunaomba PS wetu wa interior ambaye ni ndugu yetu wa hapa karibu Mr. Omolo, tafadhali tunaomba uzingatie jambo hilo. Kila siku watu wanauawa, wanapigwa mishale, wanapigwa marisasi, lakini mbunge
hajawahi hata tuma kwa familia hata mmoja risala zake za rambirambi. Sisi tumeshindwa kumuelewa kabisa huyu ndugu. Yeye ni mbunge wetu kweli ama tunataka tujue ndio sasa tusiwe tunamuuliza, jitokeze wazi aseme mimi ni mbunge wa Nyabasi. Hatutawahi obumo bw'abanyagitari naboigo abanas bono nigo ona obeire gokorwa alichiko bose gokorwa ogochika buna mbachigoenda ase omugiro litukoria mambi onye serikali ya Busia tiriko cyategerera ebirero byabo ase bakwimurunganiria okona cyo kibesa cyomoroberio o NSSF naboigo NHIF asibesa batabanga kitari wikirana ase kibengi cyechi kampuni ecyasababera batabanga bono ningo bale no bwo babuna nigo barachikona cyo kibese cyonse ngana irachikwiranga mbayo chikonyora omushara obono nigo babeire bakogosereria omugiro uyu nagoteba buna bono tiamenyi benseme iyo bakwirobe yanyagitari kibarachikonyora okobweniwo onye serikali ye county ya Busia tego cyategerera ebirero byabo ikera lituko lya mambia. Solidarity forever. Solidarity forever. When your children are out of school, when you can't pay rent for your house, when you can't feed your parents at home, when your insurances are not running, and you're asking the county government of Busia to remit these funds by tomorrow, or else by tomorrow, midnight, we are going to down tools and we are not coming back until we see those relevant institutions communicating to us that the dues have been remitted. We are currently having issues with the banks, currently having issues with NHIF, currently having issues with Lab Trust, our pension schemes. They are being deducted, but they are not being remitted. Healthcare workers in Busia County for the past 1 year have been seeing monies deducted from their pay slips and not being remitted to the relevant institutions. Tunaambia umma ya kwamba wale ambao wako na wagonjwa hospitali ikifikia Jumatano kama serikali hajafanya lolote hakutakuwa na huduma. So isiwe sisi twapenda kwenda mgomo, sio hivyo. Ni serikali ndiyo iko na utepetevu. Haizingatii masuala ya wafanyikazi. Enkayo mwana oyo mokorua sensemo ya Oloitoktok egotoka ime yensemo ya Kajiado nigo erenoko semeliamba ngamba tikonyora obwene bwabo eye maiga yo mwana obosira asenzi ya wotutukanu asenya gitari eyo asekolende amatuko abwangoiga enyagitari bose abarai korua segetago kyobolendi babeta boikerana ase embero mwana oyu abeta utinde kona utendo koro mwana oyu asebono mubiro oyu beta ko nabo bisabe serikali nabo igo bali bago chikobara omubiro oyo ase enyagitari ya Oloitoktok asibono babwate ko semelibuna obutukimbo chikokorubo isaine linde kwene kingamba bachikumanyanga ninkikireto mwana gusira nabo igo enkeyengo chire konyora ekene igoro yenganeye yabete ego ichania kigima ase enka eyo. Siku 3. Siku ya 4 nilianza kutoka hospitali ya Loitoktok. Nikiwa kutoka daktari alirudi akaniambia wamama wa kuosha wamepata mwili ya mtoto na niite mzee apeleke mtoto akasike. Nikaambiwa sasa kutoka kabla mwili ya mtoto ijatolewa hospitali. Na leo tumeweza kufika kituo ya custom, tumeenda tumetoa mwili na umefanywa upasuaji. So nasubiri ni matokeo. Naomba majibu ikitoka serikali ichukue hatua. Management ya hii hospitali imekuwa ikipata kesi mingi pia kuhusu mhusika na kesi hii na hatujawahi ona amechukuliwa hatua yoyote. Na imefikia wakati ambapo tunaomba washikadau, serikali na yote ambaye imeguzwa na kilio hiki apate kujitokeza kukilaumu, kukishutumu na kukilaani kwa nguvu zaidi.
Chumuriria Ndizi TV oroboti orukorwa se county ya Kajiado no tukwikira omwelio wa mangana AMAYIA CHINSA ISANO na IBERE chabono mugaso leterane nkoro kwa job MAANGI ni twabere tukubwatera nere linda kwa nya kichibiche chibo na malio ngungo kwikirare asenje wekerani akoro kwa Abigael Nyanchama oyone kinko manyore amangana ya wetera ase umuno imanyeni akoro kwa LYDIA MOSE kona batakeiro burigererio bya Ndizi TV na bobwansu bumugusi.